Sva grla se nalaze unutar start mašine, trka je puštena. Nešto lošije startovala sibirska kraljica Memis na čelu. Memis butterflyom treka, pre toga na drugoj poziciji Rod Laver. Rod Laver na drugoj poziciji, na trećoj poziciji Butterflyom trek, sada na treću poziciju izbija Sansili. Trku vodi Memis. Memis vodi ovo nadmetanje, druga pozicija za Roda Lavera, treća pozicija za Sansilija, za Raki, za Roda Lavera, Sansili, četvrta pozicija za Firencu i Mr. Maximusa. Mr. Maximus za Rak i za Firence. Zatim lepo oko Butterflyom trek, na začelju ove trke Aron, ispred njega sibirska kraljica. Trku vodi Memis. Memis ima 2,5 dužine prednosti u odnosu na Sansilija, treći je Rod Laver, četvrti Mr. Maximus koji se odvojio od Firence. Trku vodi i dalje Memis, sada je to dužina i po prednosti u odnosu na povoljno opterećenog Sansilija. Sansili napada Memisa. Memis iznutra, Sansili s polja, treća pozicija Rod Laver, krenuo je tamo s polja Mr. Maximus na petoj poziciji u sredini, tamo Firenca, Butterflyom trek i ostatak ekipe. Memis i dalje vodi ovo nadmetanje, ide iznutra Aleksandar Šašić u sedmog Roda Lavera, s polja napada konkurs sa Mr. Maximusom, a tamo u sredini je Sansili, svi tu niko nema, možda previše više snage. Čini se dobro čočevica, Memis ili Sansili. Jedan aplauz, ovo predsjednje Rozeta